Көрсете ұлдары ауылырын білген университет, онда Якутской город командалары, бастығы партиялары. Университет 14-12 индикер. Оған бейін ашқоларын ұлылар. Erkin Kirov diagonalday Oqsuut'dan 15 açmalara oldu. Yakutskoy город алдынан бұраған 13 açkan oldu, 13-15'e Astaka Partiya. Bu üç başaka oynuyorlar. Ondan başka başaka ama onda çorapçı olarak işleyecekler. Evet başka partiyalara bilgin ammalar bu sette oynuyor kendiki hediyeler. Üniversitet Padaşalatı ona avukkahayan Aksan 14-17 Yakutskoy Tumpoli Vasiliy Padaşalı Innokenty Filipov Başka Allah ona son köke. Bugün Epipikudu 11 çastan voleybol haydutugar, masalı voleybol haydutugar temaga tükürüg solutuluna manna Sport ministri Никита Юрьевич Григорьев тоғыз жылларға спорт министрлігінің министрі Наговицин Виктор Петрович екінші жыллар кандидаттан спорт министрі Гуляев Михаил Дмитриевич Вонна Урукку спортқа үлеләбіт әппеттә үләхеттер білігін үлелі хеджар Одығытты білігін үлелі хеджар специалисттер кітінділар Федерация волейбол федерациясын өттіттен Председатель Эбэхинэн Долорочу Янис Владимирович Ефимов Оғыз спордың қайыз қатыгар председатель Хобриячы Константин Михайлович Сидоров тренердер күтінілілер. Akşamı Südbe 15'ka üniversitetindeki her kapsati Doğru Kostolga kapsati voleybol istoriyadan havan sahaba toğunu sıllarda ületiger şeyteren Bilinken voleybol kaydak turuktağın ona sağma sürüne indikatör kanlı kayıskalar var bu loktorun sevin kapseti valla. Bu
kapsatiga kıtaşlar hüddak atılmayacak kıtındılar. Beylerin körülerini ettiler. Ruku putak spesyalistler şöbelerin beddiler. Tövür Gostol kapsatitin tümünden rekomendasyonlar ılınlıqtara. Rekomendasyonlar. Ol rekomendasyonlarından Voleybol Federasyonda namnağı Respublikanska spesifizirованная спортивная школа ületiger iti rekomendasyonlar etilerin ılınan üleleriger tuhanıqtıra. Bastıkı partiyaga şülbe 1-19 üniversitetindeki yer bu oyunu hocalılar bastıkı kategoriyalar hoca Arkadiy Efremov iki sucuya Pyotr Salakin, çorapçı. Kıraçlar, isterçiler bu kadar öden bıraktığından bu kırık tehibiciler komentatörler arı horor hüde göstermiş. İki barka dehi terahenlerge hüdemut. Bilgin bu kırık tehibit sürümden aksesyona terimde uytar bulan tergalı can beytin bağatından hüyün kötün uytar oyluğun terahenler biter kıra siskallar var bu loktura. Oyunca batırına iki tütten hırdak sütü oyununu kötü hacalar Meçik tüspet Aldahada Kurorluk bolla Biteheger Üniversitet Tördüş Yömürdak Sentralne Blokiruçe Vasiliy Tumfalini Bıgı bloktan kavihen Üniversitet Şülbeki Soskotanılda Aksan Şülbeki Şülbe Bilge Üniversitet Tördüş Yömürdak Blok taçıta iki tövül blokka ülelen iki oçkona aldı. Hayal Alexeyev'den metr 93 üddüktak. 96 Allah'a tarıyor o. Üniversitet aksanı Şülbe Bilge. Şülbe derdi saçmaları olurlar. İki yılda Sergey Bichitov diagonalnay oynuyor. Oksutman Şülbe derdi saçmalarlar.
Ondan bastaki bastaki partiyaga çurapçı köyünü hiç işte. İnden bilen ikis partiya halınları duran. Bu bilgin iki oyunu hüddagar silahlı bana kurallar. Şimdi can tahadlar, can belemler komandalar. Hadi. Yok kuşka korut. Oynuyortan çıta. Pipe oynuyortan. Öldüğümüz şeyler avı. İkisi niyetten taharın. Soğuk çoksan. Başkolla şürbet. Ooo. Olur ara. Diagonalinde erkin çiğrap. Üçöy priyomtan, üçöy pastan. Meçin ergildi bakın harda. Ondan şürbet. Şürbet oran bastırı partini üniversitet kaydı. Bugünkü Togurgo stol butugar kalan katınırlar Orku spor ministri sol buyaçı spor da getirir Uluhan Okuttak spor historiyetini öğreteci Sakarya'nın sporka müzeyin halayatçıda Mikhail Goruz Druzyanov kalan ben sergah atileri tambarda onu tahanan iltümen Robiya karıştırılgınlar sosyalne karıştırılgı Şiş komitet председателя Владимир Ильич Чигнаров behi президиумы члены кеккеһалларга волейбол федерациядан председателинен бәтистейләкты бүлләбит волейбол behi волейболисттар беркен туттар кебит келен эме кытынылла оны бәйтенеме тüylerin körülerin тетте bu mandık bir siviteller organtan gelen kıttılara deputatlar bu gelen kıttılara ona bilgin üleli hicer siterilak respublikamız siterilak organın bir sivitellere onu tahanan hukukatör ülelebit hukukta ülelebit iti Viktor Petrovich Kagalis'in Mikhail Goruz Druzyanov gelen etilere bihaka hüddak sığınalak Respublika butar voleybol o voleybolun respublikadağı sportivna şkolasının direktörü Seven Prokopyevich Yadırkinskay ve kapsayta bar kahagaların tiyette Toq sitehilli bitin, işte toğu sitehe kasabın eme torumdan kapsayda. Ondan bu Togurgo stol Alexander Petrovich Keremesov sitehilak öyle teger tiregaran kile oputun atastahı kurduk. Bilinge kenge septigehenlerin işte voleybol saydıklar ilene utarga bir yaka kabul yani. İkiz parti halanına bir nolga erkin kirap ada çalır. Bet onu rozıgırış bolla, мәчік түспет.
İki tütten oksu, bloktahın, защита albındahın marzını ordular. Василий Тумпали 290 90 бәдіге командатер басыға үшкен алды. Университет 3 бейгақ саны oldu. Ondan basıkı bula şakağa çorapçı ona amma oynayıyor. Çorapçı toğuz şattağa inniki her bilgin oynuyordan tenge var duruyor. Aksamit 5 üçke oldu. Sergey Beçi'de baksusundan 5 açmadan aldı. Aksan Altaşke 3 demette Yegor Begoviç'in Padaşalata Aytal Alexeyev bloktata onun üniversitet 7 seçmedi oldu. Aksan tüyüt ettiğe. Aksamız bir settiğe valla. Yok Uskay Ekrezer aksanı 6 hektar orada. Sergey Beçi'de baksusundan ağız altta oldu. Üniversitet var aşağı. Ha, gündük öğretçiler, isterçiler. Ben Yakup Yüksek bilgin kommentatordan topladım.
Билеген салгы уйысқан кырылып кепсия. Так, бастык нөмірдәк Эркин Киров суфу подачалата. Аксан 11 ағысқа. Эркин Киров кесінеттін оқсар тоқтауық. Блок. Ойны халғы барар. Аксан 12 ағыз. Эркин Киров подачылыр. Владимир Сидоров. Бәйті командаттар очқоғылар. Аксан 9-12. Дукускай корат командаттан аққыз нөмірді Егор Глухарев подачалата. Мәшей Қостур. Эркин Киров. Аксаны 13-9 соңырыр. Уәттес нөмірді суфуттан Василий Афанасьев подачалата. Эркин Киров. Аксуетшілігер оққан бары тұрар. Аксан 14-9. Дукускай корат командата тайм-аутылыр. Çorapçı amma 10 yutugar. Aksan 17-15'ke amma 2 очкондан инникер. Бастыгы партияны çorapçılar ылбыттар 2 партия болотурар. Тайм-аут битті, онью халғы барар. Суфуттан оғыттыс нөмірді Василий Афанасьев подачалата. Чүй подача барды. Нус нөмірді Владимир Сидоров. Сута ауққа түйер Аксан 15-9. Сетка 10-15. Владимир Сидоров, Чукускай. Подачалата. Софу кайын баққы қалар. Аксан 11-15.
Иннокентий Филиппов. Бәйден командатыр очкоғалар ақсан 16-17. Амма онны чурапчы. Оннюлара ақсана тәбістен 10-10-қа. Уанетті 11. Айтал Алексеев. Ақсаны 10-11 olur. Иннокентий Филиппов СУФУ подачылыр. Сетка. Сетканы тарелер. СУФУ ойнатчылар ақсан 12-10. Анатолий Татаев. Джакускай подачалата. Блок аут. 19-12. Егор Наговицын подачалата. Блок. Мячик бар. Блок аут. 9 нөмірдәк Джакускай Виталий Голоков. Ақсаны 13-14 оңырыр. Эркин Киров. Кимді хоқ мәчеттігер мәчігінігден бәйтін команда Терошкоғалар ақсан сүйілбе 13. Подачылар 13 нөмірді Артем Дьяконов. СУФУ. Блок аут. 14 сүйілбе. Василий Томфали. Подачта хатан тақсыват. Сетка ақсан сүрбе 1-14. Айтал Алексеев СУФУ подачалата. Владимир Сидоров. Ақсан 15 сүрбе 1. Çorapçı amma açkolara sürbe 3 sürbeğe çorapçı komandada 52 her. Erkin Kirov СУФУ подачалыр. Егор Глухарев. Джакускай. Началыр. Блок. Анатолий Татаев. Короткай пахана ноқсан. Бәйді командатыр очкоғалар. Ақсан 17 хүрбекки.
Çorapçı amma hürbet öt hürbeğe turallar. Çorapçı komandatыгар контрольный мяч. Hürbet öt sürbe. Виталий Голоков ақсаны 10 сүрбе 2 оңыр. Он тоғыз сүрбе 2, сүрбе 5, сүрбе 1 ақсанын чұрапчы. Amma командатын 2 партияға көйер. Опсай ақсан 2-0. Он хеттіс нөмірдәк Василий Афанасьев суфу подачылары бөлімнені тұрыр. Жукускай атаны такылаваққа қалыр ақсан хүрбет өт 19 контрольный мяч суфу командатыгар. Василий Афанасьев мәчейін берер. Василий Тумфали ақсаны сүрбе төтен орыр. Владимир Сидоров Мақсута кайын тақсыват. Сүрбе 5 сүрбе ақсанынан 2 партияны әмей суфу командатылар. Опсай ақсан 2-0.
Terehus parti utağlanır. Anatoly Tatayev подачалата. Аксан 1-0. Софу командада счет арыйыр. Өпсе Аксан 2-0. Софу 2 кайылар. Василий Афанасьев Софу подачалата. Локаут. Кис номерде Сергей Беккитов. Аксан 2-0. Локаут. Якутская город. Бейтигер 1 очко орнар. Аксан 1-2. Егор Глухарев подачта тақсыбат. Аксан 3-1. Иннокентий Филиппов Софу подачалата. Виталий Голков команд счету 2-3 olur. Егор Наговицын Софу подачалата. Аксан 3-4. Виталий Голков Якутскай подачалыр. Эркин Киров 2 блокның бұған бейтін командатыр очкоғалар. Аксан 5-3. Леген подачалыр Сергей Беккитов. Владимир Сидоров 4-5. Петр Андреев Якутскай подачалата. Алтта 4. Блокаут. Аксан 5-6-тага Якутскай команда теккеретер. Билеген Якутскай командаттан подачалыр. 13 нөмерде Василий Тумфали. Блокаут хетте 5. Эркин Киров Софу подачалыр. Владимир Сидоров Аксотун блогунан көрсөллөр. Аксан 9-5-ке. Якутскай команда тайм-аутылар.
Тайм-аут бітті, онны уталғы барар. Эркин Киров Суфу подачылыр. Аксан 9-5-ке. Суфу 4 очконнан инникер. Владимир Сидоров Аксан 6-та оның орыр. Анатолий Татаев 11 номердә подачаға барар. Аксан 7-10. Анатолий Татаев подачалыр. Егор Наговицын бәйтін қаманы тырышқоғалар. Аксан 11-7-ға. Çorapçı amma kirsidin körür bolluqqa Aksan 13-9-qa. Amma 4 очконнан инники her. Василий Афанасьев подачалыр. Подача ауққор Аксан 9-12. Мәчик патологу тарыйыр Аксан 9-12-ге. Out 1-12-ге. Түстәк блогынан көрсөллөр. Түстәк команда Аксан 11-12. Және 1 очко хетеллері қалла. Очконы теңдейлері. Түстәк команда Аксан 11-12. Виталий Голоков Аксаны теңнир 12-12-ге. Иннокентий Филиппов бәйті командатын инники тахарар 13-12-ге. Out Aksan tengneşer 13-13. Amma çorapçı şota
10 hette 13 amma töte çıkondan innikeher. Opsay Aksan 2-0. Çorapçılar 2 partiyada alar durallar. Vitaliy Golubov подачалады. Сергей Беткитов. Аксаны 15-14 барыр. Оны подача барыр. Томфали Василий. Аксан 15-16. Подача Оккорар Аксан 17-15. Айтал Алексеев Сауфу подачалыр. Томфали Василий. Аксан 16-17. Эркен Киров. Трохи байықсылыр көдірір. Аксан 19-16. Çorapçamma Aksanlara sürbe 1-16. Amma 5 açıkondan inniki her. Sürbe 1-16'a. Şöyle ataka buldu Aksan 19-17. Sufu 2 açıkondan. Örekürer. 13 numerde Vasily Afanasyev. Подачалары bilimden turar. Küstək bloğundan kırsır. Sufu xamanı Aksan sürbe 17'e. Igor Glukharyov, Jokuskay подачалыр. Никитий Филиппов Аксута Троска төбәһәр Аксан 19 сүрбе. Чорапчы Амма сүрбе 3 19. Аксаңы келеннер тайм-аут алалар. Амма Аксаңы сүрбе 3, Чорапчы 19. Erkin Kirov
Ақсаны сүрбе 1 19 оңыры. Block out. Сүрбе 2 19. Сүрбе 4 19 контрольный мяч аммаларға. Out. Сүрбе 3 19. Сүрбе 5 19 Ақсаннан амма командата Чурапчыны үз партияға кыйыр. Опсай Ақсан 2-1. Чурапчы 2, амма 1 хотулақ. Блокаут. Ақсан сүрбе 3-ке. Владимир Сидоров. Он үстінен Дәржіковскай подачалыр. Сүрбе 4 сүрбеға. Суфо, контрольный мяч. Виталий Голковский калыр, Ақсан хүббе 1, хүббе 4. Ақсан хүббе 2, хүббе 4. Виталий Голоков. Подачалата. Сүрбе 4. Erken Kirov. Кайла қочқонағалар. Сүрбе 5, сүрбе 3. Ақсаннан Суфу 3-0. Текушка командатын кайда.